si Jesucristo su labaw. Si Jesucristo su labaw, daw iyan kutag aputang, iyan mi kuat ho alam, daw doon suka uhangan, iksali ko ki Kristo, suka da kalugon ko, iyan tagilahuda, daw alan hao kakaon ko, so anan ha dininta ka na, doon ha iyalan kandi, suka dagahin na ako, doon hugahom ki Kristo. Si Jesucristo so labaw, daw iyan kutag aputang, iyan migbuhat ho alam, daw doon suka uhangan, iksalig ko ki Kristo, suka da kalugon ko, iyan tagilahuda, daw alan hao kakaon ko, so alan ha dinita ka na, doon ha iyalan kandi, suka dagahin na ako, doon hugahom ki Kristo.